Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Lunglei Municipal Council LMC in thanama saber March ni somni pakwan ni min khan vote chirani a ward zongzong som pakhatu zoram People's Movement ZPM in la 5 Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav chuan leng puya National Institute of Technology din atan April thachung in forest clearance ti felani angti resesaba MP puke vanal vena ashil Sorkala puichon random digital selection process kal tangin kumin ha sakhobiak znakal turin minoi khatsing ni chuang athang Bhutan nal king jingme khesar namgel wangchuk chuam nithum cham turin nimin khan India lo thleng Lunglei Municipal Council LMC in Khanam Hasaber March ni somni pakone chnimin khan vote la te chirani a ward omzongzong som bakhatu zoram People's Movement ZPM in la 5 Party changchang the top takma win in than ma changin bepian thak veka heti chung hian political party dang pathum zinga ward pakhatma la omvelovim ZPM hin la 5 vekani nimna in than result pona hen ward number pakhatna general ward ta ZPM candidate lal shwai tlongi salo chuan ama hnai ber tu MNF candidate arlal mingmo cho vote za somret pathen ne a ward number pathina ZPM candidate lal monpui ren thlei chuan ama hnai ber tu MNF candidate lalding hari pau tu cho vote Zasari somko pakwan in ward number pathumna ZPM candidate lawzui thanga chon ama hnai ber tu MNF candidate A plus somki machu vote zali somnga parukin anne ani ward number palina ZPM candidate Arl Ramza wachon ama hnai ber tu Congress candidate Joseph Lalrem hetachu vote za pakwan in ward number pangana ZPM candidate zonun moi chon ama hnai ber tu MNF candidate T Vanalomi ain vote zani somko pakwan musanga Ward number parugna ZPM candidate Alaram Sia Machon ama hnai ber tu MNF candidate LH Lianza machu vote zanga samrukpali in ne up Ward number pasarina ZPM candidate Kelorin Amachon ama hnai ber tu Congress candidate PC Thanza ma ain vote zasiri samruk pakhatina mutama Ward number pariatna ZPM candidate Malsom Kimi Kholtring chuan ama hnai ber tu MNF candidate Silarin dikechu vote zakwa pali na ne ani Ward number pakwana ZPM candidate Zorin Sanga Marchon ama hnai ber tu MNF candidate lalnga ema patcho vote zanga somsir pareti na a ward number somna ZPM candidate Judi Lorshit puichon ama hnai ber tu MNF candidate C Vanal thangi cho vote zaruk somli pathin ne thunga ward number som pakhatna ZPM candidate Vanal lena pacho chuan ama hnai ber tu MNF candidate ZD ngurlian chunga ain vote zani somsir palina musangani Lunglei Municipal Council in thana hian vote ta zongjong atangin ZPM party in vote singkha sangli zare samruk pathum an hu a MNF in totin vote Sangre zasari puruk an hua Congress in vote Sangruk somni pasari mu in BJP party in vote zani somni puruk an hua BJP candidate hian da kham choi vekin an jinga vote za mutling anam lo ani nimin jing amdar somatang khan postal ballot electronic voting machine vote ta te chirani a vote hisai ko di hola counting hall pani semin chirani a hall pakhata do kan som pani omin do kan somni pali hen vote chir ani ponto thin angin LMC in thana vote thaka khan vote som pakhata candidate somni panian oma Rorela MNF F2 ZPM le Congress Party de son LMC war omzongzong an chu kim veka BJP chen wat som pakwa candidate an nei thungani Chief Minister le MNF President Puzoram thanga chon Instagram account kal tangin tlingthar te alam puit soya Lunglei Municipal Council masaber turin than tuang tak anzo thei cholom omati thu soin mi puiten an ayo tur an do ber an thang thei chu democracy ro pui zetilang tuni ati a party changchang candidate lingzolo te chu om ti mai lova ma sona tur thongzel turin soma Candidate lingte po Mizoram tana thi top so turin so mani Mizoram Congress President Pula so da chuan Lunglei in thana Congress Party chuan the top an chu ati a chak turin an thaucho le nge don ti sen ZPM chu du sakna hlana summa sonova candidate tin ten the top an chu chu lomomati thu soim Lunglei Municipal Council sarkar thatak siam turin ZPM te chu du sakna hlana ni ZPM working president puke sabdang chuan Lunglei mi puitele Mizoram mi puite chunga lom thu soin anrin phak aitamin an tling ati a Mizoram kalphung thara mi pui sarkar ding se ti mi puiten andu takzet to ani ti lantir na ani ati Union Minister for Environment Forest and Climate Change Bhupender Yadav chuan leng puya National Institute of Technology NIT din atan April thachu ngein forest clearance ti felani angti Rajya MP puke vanal vena ashil pathini tlai khan Rajya MP Puke Vanal Venahin Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav cho chene na muin leng puya NIT campus din na konga harsana omte tongkale ziakin minister hne na thena leng pu NIT campus ngadin na turhian kum sahan somni January tha khan
Union Cabinet chu khom chon sum cheng viable se zaruk samruk pakwale noi som seri panga lo sang son to a cheng viable se zathum samthum pali le noi som seri pare lai man ral ani to nuwa Reverend Reserve Forest ani tia Forest Department in complaint a thelu wangin na tho kalai zong zong ti to vekani a poisi sang son to tangin viable se zathum samthum pali le noi som ko pasir lai man sun som theilovin ala tang tareng ani NIT zirlai state danga tanga Mizoram ron pan tu tam takte ba ka Mizoram hun sang sang tanga Mizo zirlai te chuan mun ma thane lovin chal tlang la dur tlanga mimal in an la lo mek ani Union Minister of Forest Bependari Daf chuan NIT campus har san chungchang hi Mizoram Forest Minister puti zelon tlong ale Higher Technical Education Minister Dr. Alal Thanglin atenen po an soidun to thua soya Union Minister chuan Union Forest Environment Forest Department changtu secretary chu telephone be ngalin NIT Mizoram har san sutken na chu ngai poimo ma sakbara nei turin ashil ngalani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venahi National Institute of Technology Mizoram Registrar Dr. Thansami Sairavina Troy Om ani BSF Aizawl Akleswar Singh Mizoram Kachar Manipur and Nagaland huam chunga BSF ho tulu berchon larsap Hari Babu Kamba Bati chu Ras Bhavan amu Mizoram chunga BSF na thole kai noi thil poimo soipui larsap chon ram reven himna uluk taka kalpui chun soma tul thua soya tun nai Mizoram state chen omvela borok clearin BSF ten theito ban chu chun soma ngai ni ati Kalyan Kanti Majumdar DIG le Mahendra Kumar Commandant 38 Battalion BSF ten IGP hi an Troy Om ani Nimin Chomadar Somlechan Vekhan Lai Autonomous District Council LADC budget session chu Puvial Moka Chairman LADC kai shroin chun zomani a Nimin Khan zona le chana hun manani a zona panga omin chan vekani a LADC budget sang somni pathum somni pali soi ho ngalani a Chanchinthar ni tanga dar litheng hun manani LADC budget session hi voina Chomadar Somlechan ve chun zom le ni anga zona le chana ba ka sang somni pathum somni pali budget soi ho chun zom ma pom tum ani ang All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chuan voi zana mela mudon ta a Man Ki Baat hi October ni thum sang ni som pali khan bultan ni in April sang som ni pathuma hian voi zana ti choni don ani hemi pol hian Man Ki Baat program lo nei to Prime Minister Modi thu seiten khachin che tlak te longa thang u kumriat kalta Yemen athil thinga kana sha ome Yemen boina na sataka khan India mi sangli zanga chuang an tang khanga sarkala puichon Operation Rahat kalpuin heng India mi Sangli zaruk somli le ramdang somli pakhat atanga mi zakwa somruk te chu him takin a chan chuak ani hemi chungchanga Prime Minister Narendra Modi Man Ki Baat program April ni somni pruk sang ni som panga a athusoi longai thangu देश में जहां भी गया एक बात के लिए बहुत बधाइयां मिली और वो था यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था चाहे अमेरिका हो यूके हो फ्रांस हो रशिया हो जर्मनी हो जापान हो हर देश के नागरिक को हमने मदद की थी और उसके कारण दुनिया में भारत का ये सेवा परमो धर्म इसकी अनुभूति विश्व ने की है Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Sarkala pi chuan random digital selection process kal tangin kumin has sakhobiak jena kal turimi noi khat sing ni chunga thang Union Minority Affairs Ministry chuan hethui puangin sakhobiak jena kal turjinga hian kumsam sari chunglam mi sing khatan oma dil na hi noi khat sing le sangli chuanga lut ani ha sakhobiak jena kal turitan hian damlo na le harsna to thula inen kol turwa manani a kan correspondent soidanin kumina hian mechia sangli chuangan tel ani Saudi Arabia chuan kumtenin Muslim sakhojoi tu te has sakhobiak jena hian makat ko tu nitam taklo thleng thina khovel ram sang sang atangin heun mang tur hian mi noi som ni panga tang noi som thum chung kal khom thina India tanga kal te tam danin to ta pathumna antling pha ani kumana hina masaberatan has kalna mansen chawi has policy noya cheng singa ti niamani a Union Minority Affairs and Rohmanna thatak asiam ani Bhutan nal king jime khesar namgel wangchuk chon ni thum cham turin nimin khan India lo thenga External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar New Delhi alomi khuala Bhutan nal hi Minister of Foreign Trade and External Trade Dr. Tandi Dorji le Bhutan sarkar mi poimo ten anon troi o mani tuntuma king mok chukalo jin hi kumtina ti thin dan angaram panhi sarkar ho tu te income na hun mang tura lokalani a External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar India Bhutan inkara thodun na le income ka na te hnet turani thu soi India chamchungin Bhutan nal hi President Draupadi Murmu le Prime Minister Narendra Modi le sarkar mi poimo dangten anin kom don bok ani
Congress Roy tu Rahul Gandhi chu Surat Session Court chuan kumsani sampakua modi hmingpu de chungchang soina athu boya beila pose saka tun thani som pathuma athu boy ngai tole ni ang heti lai hen Gandhi hen court niam jokin thianum achan tir chungchang a hian Session Court a akhing le ta Session Court chuan he hilo pom sakin thale me ni kwa ngai to ni dona court chuan hethu boy thelu tu BJP MLA Purnes Modi chu Abril som pathuma chhana peturina ti bokani Gandhi Surat local court chuan intiming che thu boy thiamlo chan tira kumhni lungin tang tura shremni in Lok Sabha member ni na tanga ban ani bok ani Chanchinthar cherti topna na tang pui Lungai Municipal Council in Khan Namasaber March na samni pakwan ne chu Nimin Khan vote sherani a ward omzongzong som bakhachu Zoran People's Movement in anla fai vek Union Minister for Environment Forest and Climate Change Bhupender Yadav chuan Leng Puya National Institute of Technology din atan April thachungein forest clearance ti felani angti Rajya Sabha MP Puke Vanalven ashil Sarkala pujon random digital selection process kaltingin kumin ha sakobek jinakal turimi noi khatsini chunga thang Bhutan Nalking Jingme Khesar Namgel Wangchuk chuan ni thum cham turin Nimin Khan India lo thleng chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani